Cuba boleh pagar-pagar rumah hati. Dekat, pagar rumah tak ada payah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ambil pasir boleh jepuk dah. Siuk di pasir pakai tambur. Nah, pagar orang panggil rumah tak sewa kita masuk. Pagarlah apa nama ni kebun-kebun kita tak sewa curi. Terahlah. Tu ikhtiar. Tapi baca wih kena molek lah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasrurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siuk di pasir hamba. Nah, tu orang panggil ikhtiar usaha sabit pergi pagar kebun dia pagar rumah kita. Penonton awak buatlah. Okey. Lepas tu bismillah tawakal ta'ala lah kata. Serah Tuhan lah kau cipi tu gapo siap.